6 minutes pa. 6 minutes pa ang ating kanin. 6 minutes pa. 6 minutes pa. Yan. Baba na. Kain na tayo. Tapos na. Ito na coffee, oh. Coffee. Ayan na. With love. Yan. With love yan, ha. Yung coffee na yan, ha. Ito, nating corned beef. At Lucky me, batchoy! Batchoy tayo today! Wow! May batchoy tayo today. Ha? Abi kong 600 ra. Iya, mahal na ma'am. Ha? Wakuha, oy. Ang sa'yo nga na, ni? Kanon ahaan. Ahaan, lami na sa sabaw, no? Oo, tapos kaya. Pilay kilo, ani? 480. 480 gyapon? Isang kilo, kaya na. Ang mga na yun. Nga na? Eh, karon kung iba, wala. Oh, tanawa ni. Oh? Wala pa, gamay kayo. Kulag gamay 600. Ahaan. 640 lang, sir. Actually, isang kilo. Tangigi. Tangigi yan, oh. And then tangigi. Maya na, sir. Oh, red snapper. Ilang mulupan. Kano kilo? Maya nga dili mo lupat. 500. Oh, 500 ang kilo. Wow, so shiny. So yummy. So fresh. So beautiful. Amazing. Awesome. Ayan. Linis niya, oh. Ang ganda pa ng oven, girl. Ma'am, kaway-kaway ka naman, ma'am. Ah! Wow, tana, ma'am. Wow, tagtamira, ma'am. Uy. Wow daw siya. Gwapa man ganin siya. Galing yan, ha? Naot ng beauty niya, oh. Without doubt, sir. Basta kwarta na. Pulisod kayo, way kwarta, sir. Pag-beauty lang ta. Nga ba, yung mga ingana, mga ano ko. Way kwarta. Tungaon, yung ulo ni ma'am. How ka na? Dili nga na lang. Adi na, tungaon. Oh my God. Pila ka kilo na? 15 kilos. Barakuda. Ang laki. Wow. Gapuhan. Barakuda, oy. Very, very, very beautiful. Ang ganda. Fresh siya, oh. Fresh. May laman loob. Mga gamay. Anak lang, ma'am. Pupunan pa. Mamay kumapas. Gamay. Hindi pa naka-reach ng to. Hindi pa. Kailan malapas, gamay. Gamay, oh. Anak. Ay, okay na na. Okay na Okay na na. na. Okay na. Ganun lang na eh. Okay na. 1.95 eh. Look at the clouds. My God. The cloud in the sky. The clouds in the sky. Look at that. Very strange formation. No? Oh? Look at the clouds. Wow. What a wonderful world. Dito sa dyan ito siya. Ha? Huwag ko ng picture mo. Bakit dito sa camera nakukuha itong malaki? This is a wild plant. I don't know the name. Oh, very nice. Very beautiful leaves. Look at that. Pwede itong ano, itong italim ano.
Let's eat the lamb rack. Mm. Mm. Yummy. Mm. Very big shrimps, giant, 1.3 foot. Oh, so large. The biggest shrimp I've ever seen. The longest one. Oh my God. What do you think? You? All right. Yes. Thank you. What are you doing? I already told her no. I don't know. Everything's going on. She's better off just hanging out with friends for the night. Ang galing niya. Dali arani mo oy. Paspas kayo. Galing. Wow. For someone who's already Ang won ganda. to come back and compete again because you still have Ganda. bigger ambitions, which I love. Wow, masarap ito. This is chocolate mousse. Chocolate mousse of And you Goldilocks. control that song beautifully. Ang by the way. sarap. Happy birthday, anak ko! Wah! Oh! Sarap ng aking fruit salad with peach. My peach house. Oh, sarap. So creamy, so cold. With cherries. Kain tayo. Gusto mo? So cheesy. So yummy. So creamy. Yummylicious.